Poštovani gledalci, dobrodošli u emisiju Agro Podunavlje. Vaš i naš gost je stariji poznanik i saradnik, gospodin Goran Pavlović, direktor Poljoprivredne savjetodavne i stručne službe Smederevo. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našao. Nije vas dugo bilo kod nas, mnogo je posla na terenu. Hvala Bogu, posla ima i treba da ima, naročito kad je u pitanju poljoprivreda gde naš kraj je izuzetno, da kažem, poznat po poljoprivrednoj proizvodnji, bilo da li u pitanju voćarska, vinogradarska proizvodnja, naravno koja je naslonjena i na preradu, najviše na preradu grožđa u nama drago vino. I naravno imamo i izuzetno ozbiljne proizvođače i kada je u pitanju i povrtarstvo, naravno i ratarstvo i stočarstvo. Tako da sve moramo da ispratimo na određeni način i po programu rada Ministarstva poljoprivrede. I tu šta možemo da kažemo da pored nekih redovnih problema u biljnoj i u stočarskoj proizvodnji pojavljuju se i naravno izuzetno svetli primjeri gde uspešnost u poljoprivrednoj proizvodnji može stvarno da da motiv poljoprivrednicima, odnosno licima koje žele ili da unaprede svoju proizvodnju ili da započnu na jedan ozbiljan način da to i ostvare. Ali ono što je aktuelno pre svega je berba kukuruza ovih dana, je li tako? Naravno, što se tiče ratarskih poslova, na poljima je završena žetva suncokreta, u jeku je berba kukuruza koja je već, da kažemo, premašila 50%, negde po našoj proceni je obavljena berba na nekih 70%, pre svega iz razloga što je ova godina malo skratila vegetaciju kukuruza, tako da je i berba počela malo ranije. Obično se dešava da traje ceo oktobar, međutim mislimo da će već negde do sredine oktobra ove godine biti berba kukuruza obavljena u 100% iznosu. Šta je najviše uticalo za raniju berbu kukuruza ove godine, to je svakako jedan sušni period i period sa visokim temperaturama od kraja jula pa tokom celog avgusta meseca gde je proces sazrevanja ubrzan i naravno da to nije ostalo bez uticaja, ne možemo da kažemo na kvalitet zrna, toliko koliko na visinu prinosa. Tako da od one neke projekcije koje smo imali i procene u mesecu julu, da kažemo kao poslednja neka procena gde je postala mogućnost da imamo rekordne prinose, čak možda i veće nego prethodne godine, prošle godine koja je bila izuzetno povoljna za proizvođače kukuruza i ove godine je bila dosta povoljna, osim tog, da kažemo, sušnog perioda u avgustu mesecu, tako da mislimo da negde je to uticalo na smanjenje prinosa do 20%. Gde smo prošle godine imali i preko vagona, da kažemo, ili negde oko 10 tona po jednom hektaru, između 9 i 10 tona kao prosječan prinos, ove godine možemo da pričamo o nekom prinosu između 7 i 9 tona, što svakako nije loš prinos, ali poljoprivredni proizvođači su uradili sve ono što je trebalo da se uradi u primjeni agrotehnike, koja je odgovarajuća naravno za ovu kulturu, ali i ove uticaji na koje mi nismo mogli nikako da utičemo su doveli do toga da imamo malo smanjenje prinosa. Ali opet napominjem da nisu loši prinosi, da su veoma dobri prinosi. Imamo proizvođače koji i ove godine imaju preko 10 tona prosječan prinos na svojim parcelama, ali imamo i određene parcele koje su ili na nepovoljnom položaju ili su malo siromašnije po pitanju hraniva u zemljištu, gde je prinos je negde i 5-6 tona, ali neki prosek, da kažemo, je između 7 i 9. Vidjet ćemo da li će biti bliže 7 ili bliže 9 tona kada se završi kompletna berba. Kako su je stvari sa ostalim kulturama?
Postoje poljoprivredni proizvođači koji u svojoj strukturi biljne proizvodnje imaju isplaniranu i uljanu repicu. I svake godine imamo tu dosta problema što se tiče pripreme, pre svega zemljišta, jer priprema zemljišta i setva uljane repice koja dolazi krajem avgusta i, da kažemo, ceo septembar, ove godine je zbog baš nedostatka vlage u zemljištu takođe teško da se kvalitetno pripremi zemljište. Oni koji imaju kvalitetnu mehanizaciju uspevaju čak i u tome, međutim i posle kvalitetne pripreme je potrebna određena količina vlage za sitno seme, kako je seme uljane repice, da dođe do klijanja, nicanja, a i kasnije da ne bude samo seme isprovocirano i da ne dođe do vlage u zemljištu u većoj dubini i da može da se kasnije i pripremi, da ima dovoljno vremena da se pripremi za zimu. Ova kiša koja je pala danas jeste da znači što se tiče uljane repice, naročito one koja je posejana. Možemo da kažemo da postoje određeni hibridi koji mogu čak i u oktobru mesecu da se seju, tako da oni koji su pripremili zemljište svakako im je savjet da to i iskoriste. U slučaju da odustanu od setve uljane repice, naravno, ili mogu da ponove setvu sa ozimim strninama ili da te parcele sačekaju prolećnu setvu. Uveliko se ratari spremaju i za setvu, jesenju setvu, tako kaže. Jeste. Samo skidanje kukuruza, ranije skidanje sa kukuruza sa njiva je dalo priliku poljoprivrednim proizvođačima da na vreme pripreme zemljište za setvu ozimih strnina, jer eto, da kažemo, neki školski optimalni rok za setvu strnina kad je u pitanju pšenica, bar je od 5. do 25. oktobra, s tim što naravno ječmovi mogu da se seju i ranije i trebalo bi. Možemo da kažemo da svakako ne bi trebali da propuste tu priliku da kvalitetno pripreme zemljište. Naravno, pre pripreme bi trebalo da se uradi analiza zemljišta ili već ako imaju urađenu analizu zemljišta na osnovu koje bi uneli određena hraniva koje nedostaju u zemljištu, a da budu u onoj količini, racionalnoj količini za planirani prinos. Možemo da kažemo da postoji tu više načina pripreme zemljišta, da li će se ići sa klasičnom obradom, odnosno obradom plugova, oranjem, pa kasnije pripremom i usitnjavanje zemljišta tanjiračama ili rotofrezama ili drljačama. Sve je to stvar osposobljenosti, odnosno u odnosu na ono koju mehanizaciju naši poljoprivrednici posjeduju. Svakako da ova godina omogućava i jednu i drugu pripremu, odnosno tu drugu pripremu, način pripreme svakako teškim tanjiračama, gde sa nekoliko unakrsnih prohoda može da se pripremi zemljište do nekih 15 cm dubina, što je sasvim dovoljno za kvalitetnu setvu ozimih strnina. Naravno, u toku zime i u toku same proizvodnje ozimih strnina smo primetili i naravno mi i svojim nekim ispitivanjima i saznanjima nauke da pšenica ne reaguje toliko na povećanje prinosa u odnosu na dubinu obrade zemljišta, tako da ovaj način pripreme zemljišta omogućava poljoprivrednicima da brzo pripreme zemljište i da imaju niže troškove u toku pripreme zemljišta. Osim pšenice, šta će se još sejati? Kakva je struktura setvena? Pa naravno, kao i svake godine, naši poljoprivredni proizvođači koji imaju i neku stočarsku proizvodnju se odlučuju i za određenu površinu da poseju i ječam i tritikale. Tako da je to već standardno prisutno na našim terenima i naši poljoprivrednici, naročito kad je u pitanju proizvodnja strnina koja je u određenim godinama izuzetno
izuzetno rizična. Vidite da i ova godina nije bila baš sjajna za proizvodnju pšenice i prethodna godina, tako da treba svakako uvrstiti u strukturu svoje biljne proizvodnje više kultura koje mogu da obezbede neki sigurniji prinos. Da li je potrebno da govorimo o ceni kukuruza, ceni pšenice? Nisu ratari baš najzadovoljniji? Naravno da nisu prezadovoljni, ali to je cena koja već egzistira više godina unazad i ne zavisi samo i od domaćeg tržišta, nego zavisi i od evropskog i svetskog tržišta, tako da mi tu stvarno ne možemo ništa da učinimo, osim da oni poljoprivrednici koji možda nemaju potrebu da odmah prodaju rod, ili bilo da je u pitanju kukuruz ili pšenica, da možda sačekaju zimski period kad se obično dešava da dolazi do određenog pomeranja cene, a pre svega na više, da kažemo, pomeranja cene, ali to naravno zavisi i od kvaliteta zrna, što, na primer, za kukuruz nije problem, ali što se tiče pšenice, svakako da ove godine smo imali dosta problema sa kvalitetom pšenica, pre svega u parametru hektolitarske mase. Ministarstvo poljoprivrede se krajem prošlog meseca oglasilo sa 2 nova javna IPARD poziva. O čemu se radi konkretno? Pre svega je donet pravilnik o izmenama pravilnika za IPARD podsticaje, gde je najvažnija izmena, odnosno jedna od važnih izmena koja se odnosi na uvođenje nova 2 sektora za ulaganja, a to je sektor grožđa i sektor jaja, i uvođenje posebnih uslova za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje za proizvođače sadnog materijala. To je nešto što nije bilo u ovim ranijim pozivima i u ranijem pravilniku, tako da je na osnovu zahteva poljoprivrednika i na osnovu uvida na terenu, što je izuzetno pozitivno, da se na osnovu potreba poljoprivrednih proizvođača i IPARD pravilnik, IPARD pozivi prilagođavaju. Naravno da to je jedan duži proces koji treba da prođe određenu proceduru i odobrenje Evropske komisije, i sve je to, da kažemo, uspešno odrađeno, tako da imamo sad i te sektore. Naravno, još koja je promjena, da gazdinstva sa minimum 2 hektara do maksimum 100 hektara na kraju investicije mogu da dobiju podršku za podizanje novih zasada vinove loze ili izvrše konverziju postojećih zasada, što je takođe pozitivno, gde mogu da podignu i protivgradnu zaštitu, u sisteme za navodnjavanje, da pribave poljoprivrednu mehanizaciju i opremu, gde je uključeno i naravno i za nabavku traktora. To je nešto što je jako interesantno za naše poljoprivredne proizvođače, a takođe postoji podrška za podizanje i izgradnju ulohladnjača. Svakako i još jedan izmena pravilnika je i što se tiče sektora jaja, odnosno proizvodnje konzumnih jaja, gde je dozvoljeno, odnosno postoji mogućnost da se dobiju podsticaji za objekte sa minimum od 5.000, a maksimum 200.000 kokošaka nosilja u eksploataciji, što je jako povoljno i za proizvođače jaja. Nešto što, izvinjam se, nešto što je takođe bitno je da za nabavku novog traktora putem IPARD podsticaja je uveden jedan pravilo, da kažemo, koje smo i najavljivali ovde kod vas u ranijim emisijama, a to da oni koji konkurišu u sektoru voća i povrća, a imaju do 15 hektara zasada, ne moraju da ispunjavaju nacionalne standarde po pitanju dobrobiti životinja,
već samo za onu investiciju za koju konkurišu. Dok za ostale poljoprivredne proizvođače je to naravno obaveza da ispune i taj nacionalni program, nacionalni standard što se tiče dobrobiti životinja i zaštite životne sredine, naravno. Nešto što je konkretno, da kažemo, kako ste napomenuli, u pitanju da su izašla dva nova javna poziva. Jedan javni poziv je za nabavku novih traktora, drugi je za opremu i mehanizaciju, izgradnju i tako dalje. S tim što je to razdvojeno, tako da poljoprivredni proizvođač sad u ovom trenutku treba da se odluči za koji će javni poziv da se odluči. Kada su u pitanju traktori, rok za podnošenje zahteva je od 24. septembra do 25. novembra. Tako da praktično, kao i raniji javni pozivi, uvek postoji jedan dovoljno, da kažemo, dug rok za pribavljanje dokumentacije potrebne za izradu biznis plana, određenih studija i tako dalje, mada kod nabavke traktora to nije toliko zahtevno, eto imamo 2 meseca za konkurisanje. Po ovom javnom pozivu opredeljena su sredstva u iznosu od 1.210 miliona. To je čak i više nego u onom prethodnom pozivu, koliko se ja sećam, tako da pre svega zbog velike zainteresovane naših proizvođača za nabavku novih traktora, gde po prethodnom pozivu je to prevazišlo planiranu sumu za izdvajanje za podsticaje za nabavku novih traktora, tako da evo ove godine imamo opet taj javni poziv, što je izuzetno povoljno, jer u nekom generalnom prvobitnom planu nije bilo toliko isplanirano sredstava za nabavku traktora, ali i po tom pitanju je ministarstvo uspelo kod Evropske komisije da izdejstvuje dodatna sredstva za nabavku novog traktora, jer je poznato da imamo dosta staru mehanizaciju i da je potrebno obnavljanje, pre svega da kažemo, pogonskih mašina, to su traktori. Nadamo se samo da će biti, da kažemo, poljoprivrednih proizvođača i sa naših terena koji će da konkurišu, jer u prethodnim ovim javnim pozivima nismo imali baš mnogo poljoprivrednika koji su konkurisali za IPARD, za razliku od nekih drugih delova naše države gde je bilo, da kažemo, i više zainteresovanih. Naravno, treba da napomenemo da je iznos podsticaja od 60 do 70% u zavisnosti prihvatljivih tih troškova investicije, u zavisnosti od određenih parametara koji se ocenjuju prilikom konkurisanja. Drugi javni poziv, tu su sredstva još veća, čini mi se negde preko 3 milijarde dinara. Jeste, tu je naravno pre svega zato što je taj javni poziv namenjen za fizičku imovinu, podsticaje, znači za investiciju fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstva, za kupovinu nove mehanizacije, opreme, kao i izgradnju objekata koji je raspisan od 24. septembra do 23. decembra. Znači, ovaj javni poziv, pošto je uključena i izgradnja, a za izgradnju je stvarno potrebno pažljivo raditi na pripremi dokumentacije i treba svakako više vremena da se uradi i građevinski projekat, idejni projekat, da se pribave određene dozvole, da se napravi biznis plan, tako da, eto, tu imamo 3 meseca i svakako da neki poljoprivredni proizvođači koji su se interesovali kod nas u službi mogu da krenu, da kažemo, u realizaciju dokumentacije koja je potrebna za ovaj javni poziv. Ali imamo i naš nacionalni program. Jeste, naravno, dobro, i u ovom IPARD programu Ministarstvo poljoprivredne, odnosno Vlada Republike Srbije učestvuje sa određenim procentom. Nije to sve novac koji je obezbeđen iz tih predpristupnih, odnosno pristupnih fondova, već i Ministarstvo poljoprivrede učestvuje sa određenim procentom.
nije ni nacionalni program zanemarljiv kada je u pitanju ulaganje, još uvek je aktuelan pravilnik o nabavci kvalitetne priplodne stoke i traje do 15. oktobra, tako da naše poljoprivrednike pozivamo ko ima nameru da pribavi stoku i da dobije kvalitetne priplodne grla i da ostvari posticaj i da svakako treba da požuri i da do 15. oktobra konkuriše. Tu je posticaj naravno 50% bez PDV-a, uračunatog PDV-a, međutim poljoprivrednici tu imaju mogućnost da kupe od drugog poljoprivrednog proizvođača koji je naravno registrovan i koji gde većina nije u sistemu PDV-a, tako da i realno mogu da dobiju taj procenat koji je isplaniran. Nešto što možemo da kažemo još je da je i najavljivano i u vašim emisijama ono što je najinteresantnije za mlade poljoprivredne proizvođače koji su jako zainteresovani. Eto, i 2017. smo imali početak realizacije tog programa i 2018. je već bilo duplo više odobrenih zahteva u odnosu na 2017. Mislim da je interesovanje i dalje na visokom nivou i očekujemo da i ove godine bude sigurno preko 1000 zahteva u Srbiji, a možda i 1500 ili već koliko, vidjet ćemo. To sad mi nemamo tu mogućnost da ispratimo dok ne dobijemo informaciju od Ministarstva poljoprivrede, ali svakako da početkom oktobra će po najavi izaći i program za podsticaje za mlade poljoprivredne proizvođače. Gospodine Pavloviću, hvala i na gostovanju. Hvala i vam. Poštovani gledalci, bilo je emisija Agro Podunavlje. Hvala na pažnji i ostanite dalje uz naš program.